Haka khatlai tarik nailur arhajar arpusan lapin kutno ya kasunjuk sordar nongthliu area football. Haka ba ka dong kurba maulingdep kalayo ra ya ka nam job da ka ba penlim ya ka thlong haka shoot tiebreaker da saw goal la shi goal. Kadong kurba maulingdep kalayo ya ka song pisa ka ba arpho hajar tengka kat ba ka thlong kalayo shipho hajar tengka. Hakani kasngi uba Bennett Wan Pang Maulong kumu kongsan, uba Peace Emle kumu sembut kongsan, usiem kahima nong klau, kisorda nakasnong bapher jang kathay nong thliu, kila dan lang hakani kasngi. Lapen kup buram mikinong yalekai bat kisamla puli ki balawan ra nam ya ka distrik kum juru ya ka jela. Kini kisamla ki kentop ya ubala siodor haka marathon, glorify kurba marathon, sharai lang baseo moit cycling, Imistar Maulong, Best Youngest Player SSA Arhajar Arpusau, Penbahas Shisha Nongbri, Top 20 Haka HSSLC Arhajar Arpusau, Daring Star Kurba, Best Goalkeeper, Nam Kerpang Maulong, Player of the Tournament, Bar Usiudor Pura Nongrang, Top Scorer. Go! Jim! Jim! Nga umdodon sebut si pentren ketin reng sui tangkawai ke pengawal mana nanti kejaga pengawal manpet saki kan keji laga kawai sing la chupet ya kini ki logo gijohi ke bapila bu akhne kini senjuk kino secara senong nok tiu area la pelong yang jemut cepat jangan berkat ba aksinong jongi kepada istri sebok mairang apa jual sengau bakadon kasinong lelek kasinong bisan gajangi kasinong penemyong lani kato ni kasinong benginya semata ji lakai berpelang kawai la sengau dap dak jing keman ka kau bani bapi kasinong area nok tiu area sene bapelai sim ni sinjam bat penyelong kawai pening kasinong ji baro ya kaban wanra bat ai mesim ban pelong kawai haka jing ide jong pisi sinong citau yakinu jam jong sinong katau bat iki pun somla bat kentiu lagi wei kisap singam keren lesing ne tak jing ide haki football lesing keren ne keren lot jing haki kam ye baki kena somla jong iki dot kam ban kiu har kini sini por menta haki por mensual ese imyo se yakani kakabu bangin sim menta wat lesi haki sinong katau haki ai Henry idon pat kato kene kinong mikmat lani kinong secara senong kibadon ni kejikit kili ya kapan form ban sang ya kum kini kiseng kisenjuk kinong secara senong kibapi pila ban form ya kene ban wara pat ikut samla ban wara pat ya kejing dei kejing teli dai lengba jong pi ja senjuk kinong secara senong piyok ban kentiu ban pi ya kesap kapong jik samla kejong pi kibapi sedang nak ni kan repai kejong pi Nasi nyemla penong bentam tal nasi nak senong jopi kini penyelekai direct seselong lani pelek lekai sa mairang lani senong ni jaga nreng nget skam kini lekai kiri don sap dan nget bapi pisdang hi nala ye nala rempai pada anda pila sedang nata naga ye ke jopi pisdang pat pisdang benmi pat naga ke jaga naga ne ke jaga bimi kumai sibun naga por to play no terku jopi kumai sia jaru ya bro jopi ke di lekai jadi popular kalau
kalau ada penting pengi kisah kipong kibaki pun sanlah bila berpau lembag fungsi kita naman kemudian lebih pakai pun sanlah ini kejila kai ada gue ini kejila kai balong popular bah agari kejongi but let's see gue pun kena sanlah sebab kena banyak sim bentang football barandai tak kata bagi sim bentang jompi kawan rak kaji bentang ini kau ni sim bent lomba bagi kelamet jompi lomba kelakar football video internet bukan bakia baju apa bagi lek football bagi pi nak wepat dikam di mana man tak ya imlang salang ya kejingin jompi kum kabam kapi bukan kami dipakai ni kepuk tuan mentah kalau kering ni bubur sama siapa wepat dikam di pasir ni kan melomba bagi sebentar jompi football kalong bagi mentoy pi macam kalau kalah dia pi betul betul rasa kepong jompi kalau baju ni di tournament masih kebubuhan bahkan ini kisah di pong yang pribadi filaban ya siapa ke wepat kebentar di ham sejauh kum nak entar distrik entar state bagi wei malang baju ni ka football dan dok yang bentuk ayat di wat dan yo ke kam sarka bagi wei bagi ni macam buat ayat di baru mesin kita tim mesin kita dengan tournament ham kami pian atlet tim project final. Jadi rakai kalau begitu nak sungsit buat open hon yang kita nak utai. Beri sebuah ni kita beri setong jumpi. Buat kita